Atlandı cihadla mücahid oğlan, yegane Allah. Odmah da vas ovdje, da kažem ovdje, ne treba da mene ne obeshrabruje, jer sam to preživio u arapskom svijetu, to da dođe, da bude 20-30 ljudi ili dođe 3 čovjeka, ako su ta 3 čovjeka oni s kojima se može učiti vjera, ta stvar ne treba da nas buni, jer sam učio kod najvećih učenjaka umeta u Saudijskoj Arabiji u Rijadu i počinjali u početku po stotinu učenika dođe, više ili manje, i završi nas 3-4 do kraja da izdržimo knjigu i da preslušamo. I to nije sprečavalo te velike šejhove da ustraju do kraja u tumačenju, komentaru knjiga i da provode vrijeme u tome, i naravno rezultat je bio veliki od toga, od onih koji ustraju i oni čak koji nešto čuju. Ko čuo sad od ovog učenog čuo do pola knjige ili dersova, od drugog nastavi ostatak, ili čuo je sad na predavanju 2 predavanja, ostali je 7-8 preslušao, ako što ga interesovalo kod kuće gdje ima snimljeno i tome slično. Prema tome ne treba nas bumiti brojnost, nije nam cilj brojnost, nego kvalitet i kakvoća. Cilj nam je kvalitet, da se kvalitetno uči vjera na ispravan način, a što se tiče broja, broj se ganja na drugim mjestima iz razloga, raznorazni razlog kojem je bitan broj. U nama u ovom slučaju ne bi trebao biti broj, kao što i u šerijskim tekstovima došlo raznoraznim tekstovima, da većina je uvijek u negativnom kontekstu spomenuto. In tuti akser men fil ardi yudilukan se bili, kaže, ti ako budeš pokoran većini ljudi na zemlji, on će te odvesti sa pravog puta. Većina je spomenuta u negativnom kontekstu, preko 10 puta u Kur'anu, različitim situacijama, tako da brojnost ne treba da nam igra ulogu na ovom putu.